5, 6, 7, 8. We deserve a fair pay rate. E rua ngā uni ana, mea rātou me ma kaimahi motuhake. Kei te tāhuhu o te mātauranga, e mahi kua porotu i te rānei. Who are we here for? We're here for the kids. Ko tēnei te tino take. Ko Jasmine Manley, tētehi o ngā kaimahi e kotahi mano rima rau, he me mō te uni ana o PSA. E mahi ana ki te tāhuhu, ā, kei te kaha tautoko ia i tōna uni ana ki te whiriwhiri oranga, me te kāwanatanga kia pai ake ai, tā rātou mahi tautoko i ngā tamariki e raru ana. Ko tō rātou tino pirangi kia kore e puki ake te utu o tātou pūtea. Aha kua tino ko ngā āhuatanga o te wā, kua puki. Kua puki ngā mea me hoko. Kaya paia ia o mātou he whānau, no reira me tautoko rātou tērā kaupapa hoki. It's asking for the bare minimum, actually recognising us for the mahi that we do. I mean, yes, money isn't everything, but we work really, really hard over and beyond this. So if you can just recognise us and they listen to us, we will do our mahi and just get on with it. Ko Isaac Prenice, tētihi o ngā kaimahi mātauranga motuhake. E warurau o te tāhuhu kei roto i te uni ana o te rūroa. E whawhai ana rātou ki te hāpai i ngā tika o ngā mema katoa kia tautoko i ngā tamariki. For all of us, I think being together and having all our voices together as one, people are going to hear us. Instead of doing it in our own separate unions, we thought that would be a better idea to join together as one. The more the people there are, the bigger the noise there is. We're all out here today. Our two unions have joined to jointly protest because, of course, there's power in numbers, strength in numbers, and ultimately, at the end of the day, we're all public servants. We're here to serve our communities, and we're here to serve the tamariki mokopuna of Aotearoa. And under our current conditions, we can't do the best job that we could possibly do. Who are we here for? I te marama o Mei, I whakataitia e te manatū mātauranga, te tono ki ngā kaimahi motuhake ki te riuroa. Hei tā te manatū, ka whakakorengia te hiahia mā ngā kaimahi kia mahi ki te kāinga. He take e ai ki a Tiana, e ino e tonu ana ngā kaimahi mō te iti rawa noa I roto I tērā. We are the invisible workers. We're not in the classrooms, so people don't see us, but we're keeping the machine that is government ticking, and if you don't support us, then this machine that is government is going to fall apart. And so we need the extra support. We need to be recognised for the really, really hard work that we do. Ki te kore ēnei kaimahi, ka ahua tuki pia ngā mahi a te tāhuhu o te mātauranga, ngā kaiako, ka mahi I ngā mahi ki ngā kura, ki ngā kohanga reo, no reira ko te tūmanako, ka manao ai I ēnei mahi, nā ringa I tēnei. Ai, tērā te tūmanako. A te kaumārua karaka, ka hoki ēnei o ngā kaimahi ki reira ki te tari a te manatū mātauranga. Nā te mea, aha ko te taumahatanga o te wā, ka reka e tehi atu o ngā kaimahi e tū atu ki a rātou. Kia whai tonu, kia whai kaha, kia whai manaki I ēnei o ngā tamariki mā tātou katoa. Kua toro atu a Aukaha ki te manatū mātauranga mō tā rātou kōrero, kei te tatari tonu mō tā rātou whakautu ki a mātou, e pāna ki tēnei kaupapa whakahirahira. So we have a 2-hour strike. We have to go back to work, we have to do the mahi, and that's where our hearts are at. We're still here for the children. Me tikanga mahi āmuri ka tikanga mahi āmua. Hei a pōpō mō te kotahi marama e haere ake nei, kau ngā kaimahi mātauranga motuhake nei, ki ngā tikanga mahi hou o ngā uni ana kia e rawa o rātou nawe ki te kāwanatanga. Maioha Panapa, mā Aukaha. Ko te reo, te take.